Dukomereze ano makuru mu karere k'ibiyaga bigari tujye mu Rwanda aho umujyi wa Kigali watangiye gusenya inyubako ndende yakoreragamo Hotel Top Tower iri umujyi rwagati. Umujyi wa Kigali uvuga ko icyemezo cyo gusenya iyi nyubakwa gifashwe nyuma yaho beneyo bananiriwe kwihuza n'imyubakire yifuzwa muri aka gace. Gusa iyi nyubako imaze igihe ifunzwe yari yahagaritswe. Umujyi wa Kigali uvuga ko yubatse mu buryo budakomeye bushobora guhungabanya umutekano abayikoresha. Ni inkuru mwateguriwe na Jean Claude Mwambutsa uri Kigali. Ubwo twagiragaho iyi nzu yubatse twasanze izengurukijwe urukuta rurerure rwubakishije amabati ku buryo bitashobokeraga utambuka kubona ibikorerwa imbere. Abapolisi bari bahagaze aho basaba abanyamatsiko gukomeza urugendo badahagaze. Ibyo twashoboye kubonera mu modoka igenda nuko inzu yari igihagaze nubwo amakuru avuga ko yatangiye gusenywa mu gicuku cy'ijoro ryakeye. Birashoboka ko hatari gukoreshwa ibikoresho biremereye nk'ibimashini mu gusenya iyi nzu kuko nta vumbi ryinshi rigaragara mu kirere. Gusa urebeye kure ubona ko ibirahure byamenaguritse ariko inkuta zo zigihagaze. Umujyi wa Kigali utashatse kuvugana n'abanyamakuru wasohoye itangazo rivuga ko icyemezo cyo gusenya iyi nzu cyafashwe kubera ko idahuje n'ibyo igishushanyo mbonera gisaba. Aka ni agace kabonekamo inyubako zikomeye mu mujyi wa Kigali nka Kigali Convention Center ibarirwa agaciro ka miliyoni 300 z'amadolari n'inyubako ya Kigali Heights iri ahahoze hubatse iposita. Izi ni nazo umujyi wa Kigali uvuga ko zubahirije ibisabwa muri aka gace kari mu izingiro ry'imihanda rya Kimihurura. Uyu munsi umujyi wa Kigali uravuga ko inzu isenywe kubera ko idahuje n'igishushanyo mbonera. Gusa ubwo yahagarikwaga by'agateganyo mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize, umujyi wa Kigali wavuze ko yubatse mu buryo budakomeye ndetse ko yashobora gutera impanuka abayikoresha. Ubwo yahagarikwaga iyi nzu yari itaramara igihe kirekire ikorerwamo imirimo ya hoteli. Twagerageje kuvugana na bene inzu ariko ntibyadushobokeye. Hotel Top Tower ibaye inzu ya kabiri ikomeye y'ubucuruzi ihiritswe mu mujyi wa Kigali mu gihe kitarenze imyaka 2. Indi ni inyubako y'umunyemari Asena Paul Rwigara yashenywe mu myaka 2 ishize. Umujyi wa Kigali uvuze ko yubatswe idafite inyandiko za ngombwa zisabwa bubaka. Umuryango wa nyakwigendera Rwigara uvuga ko iyi nzu yari ifite ibyangombwa byose bisabwa ko impamvu z'isenywa ryayo zashakirwa ahandi. Jean Claude Mwambutsa,